Kurumjari Image Paodam Miang Tabir Bakwai Punamapu Hanbada Ksh.Monindro na Taram no Okjari Nasigi Maru Eba Pau Sero Epidemiological Survey Kshing District Oina Sunga Sidagi Hokre Child Safety and Human Trafficking Matangda Journalist Sing Oiba Training Cum Consultation Thorum Pangtokre Loina India the Hokyo Punkun Mari the COVID-19 positive active case Lising Kuntani Pan Satet Hundrani Toy Laki Housing Nasigi Mapunga Pau Amuglobirasi Manipur Lenga ki Directorate of Health Services na State Asigi Oina Tongan ba Mapam Singda Health Department ki staff sing chatuna COVID-19 ga mari lainana ngasidagi haukiba Sero Epidemiological Survey Kaksing District ki Oina su District Asigi Tongan ba Mapam Singda haukre Sero Epidemiological Survey asi Kaksing Wari Kongwai Bazar Community Hall dasu Urban Primary Health Center gi MO in charge yauna Doctor Nurse amadi staff singna saru yaduna sataki survey aduda Kaksing disi masamag laktuna rapid antibody test tauki loyana Kaksing Municipal Council gi ward number 1 gi manungda leiba miyoi humudra ni panda rapid antibody test tauki test tawbaduda COVID-19 ngakthuk pangamjaba IgG antibody yauba miyoi mari tenaki hairi survey asi district asi wangu sanang khongdasu rapid antibody test tawduna pangtokki wangu laifam PHC gi MO in charge yauna doctor amadi nurse singna saruk yaduna pangtokkiba ngasigi survey aduda wangu sanang khonggi ward number 2 gi miyoi humpuromda COVID-19 gi rapid antibody test tawki test tawbadu da miyoi ama COVID-19 positive oiramba thenaki hairi Manipur da hokiba pung kunmari asida general population dagi miyoi cham kuntra manga nauna positive oiba thenabadagi state asigi COVID-19 confirm case lising kunmanga sumna nifumanga sukhrei miyoi nipana lekidabdagi apunba sikibagi masingna chani mirfuma thoi amadi miyoi cham humfumanga na discharge tawkibadagi apunba recover tawki masingna lising kunma thoi chamwa humputaruk amadi active case tana miyoi lising hum cham marfuran nipan leiduna Manipur gi recovery rate chada marfutaruk dasmik amasuno da leire haina ngasi nungtil pung manga fawda phangkiba update report palli ngasi nauna COVID-19 positive orba miyoi singadudi rims ta tarahumdoi jenin ta kontra Imphal East ahum Imphal West Sizo Hospital da nipan Maipakpi Acme Churachandpur amadi Jiribam da amamam CMC Hillside Silmet ani Advanced Hospital da taret Raj Medicity da taru RD Wing da mapan Lamjing bada ahum SN Diagnostics amadi Bishnupur da manga Thawbal amadi Tamenglong da mari Kaksing amadi Babina Diagnostics ta tara thengna kibani nauna positive oil basing asi tribal history laitaba local ngaktani makoi punmak lokotuna covid care facility pangan bagal loinana medical precautionary measures sing lokot kre ngasi lekhidraba mi nipan aduna Imphal West gi chahi marifu chahi yankai mari chahi humpuni toy amadi chahi humudra ma toy Imphal East gi chahi humudra ma toy amadi chahi mabudra Bishnupur gi chahi humudra surba nupa taret ka Imphal East gi chahi humudra taruk surbi nupi amagani hairi COVID-19 pandemic asida haukiba pung kunmari da Kaksing district ki oina mapandagi halakpa miyoi ama COVID-19 positive oiba thenabadagi district asigi apunba COVID-19 confirm case chatruk kuntramanga sukre haina ngasigi COVID-19 update report palli report asina makha taribadi Kaksing district taki miyoi mari laichat asina maramorga lekhidre containment zone na mafam taranithoi leiri Kaksing da hangliba COVID care center da hauzik patient kunmanga layengli atopa patient nifuma panna tongan ba COVID care center singda thamduna treatment chathari aduga miyoi lising macham marfudrama panna hauzik home quarantine tawduna leiri hairi
Kashing district ki tongan tongan ba mafam ahum da miyoi ahum nauna COVID-19 positive oiba thengnabadagi district magistrate Kashing district Kengu Joringlana mafam ahum containment zone oina lokthokre. Containment zone ni haina lokthokra mafam ahum adudi ahanbada Kashing Wairi Saba Lekai ward number 2 Kashing gi Nongpokta Mayangamam Pravitagi plot Nongchupta Mayangamam Tamphamani gi plot awangda Sabal Pareng Lambi amadi khada Lesangthem Pareng Lambini Anisuba containment zone Tezpur Awang Lekai Tezpur gi Nongpokta S Megazit ki plot Nongchupta farm Awangda M Omitro ki plot amadi khada M Saita Bhama ki plot ni Ahum subada Waikong gi Nongpokta KH Khagem bagi plot Nongchupta Infal Sugnu Lambi Awangda Waikong High School ground amadi khada TH Sunil gi plot ni Hairiba mafam sing asida miyam chathok chachin tawbada athingba thamle athingba si thugaiba sing matik chaba cherak pigani haina district magistrate na thokpa cherol amana phongdorakli Thawbal Assembly constituency gi MLA su oiriba hana chief minister oiramba Okram Ibobi gi mijeng makhada Thawbal Kendra COVID-19 aid gi volunteers singna Thawbal SC asida COVID-19 positive oiduna home quarantine tawduna leiriba imung humudra romda ngasi chana thaknaba amadi mask chingba polam kaya koina chatuna yen tengmangkre ngarangsu khabo kendragi oina MLA o Surja Kumar gi bijeng makhada volunteers singasina imung ni furom dasu koina chatuna nongmada changba chana thano polam kaya amadi mask yen ki Lok Janashakti Party LJP की Manipuri State Unit की General Secretary सु ओइरिबा खुंद्राकपम कनबा मैटेना लमसाम केंद्र की सोशल वर्कर अमा ओइना मियाम की याइफनबा थबक थोरम कया लेप्तना तौबिरकपा सिगी मनुंग चना अवांग खुनौ ममांग लेकाई की ओइना सु अहल ओइरिबा सिंह लुखाबरी सिंह अमदी फिजिकली डिसेबल मियोइ सिंहदा ngasi निंगथम खुदोल तमख्रे खुदोल तमबदु AMLYO की मैकेदगी थागरपा फोंदोक पगलोनेना खुंद्राकपम कनबा मैटेना लमसाम केंद्र की मनुंग ताकतलकलिबा चौखट थौरांग कया सिदा अपेनबा पोई लोइनना मांगना COVID-19 ना मरम वरगे टोटल लॉकडाउन लेरिंगै मतमदा लेकाई खुन असिदा मियाम की दमक तौबिरक्किबा अमदी हौजिक हौजिक लेप लेतना केंद्र असिबु चौखट मैकेदा पुरकनबा होनरिबा सिदा AMLYO अमदी मियामना सपोर्ट तौगनी तुम कोइना मियाम याइफत थौरांग कया तौब ngam oisnu haina phongdoraki Child safety and human trafficking gi matangda journalist singi oiba training amasung consultation gi thoram amangasi Thawal Khetri Sanglenda pangthokre ek part Luxembourg ki support makhada FXB India Suraksha na Thawal District Working Journalist Union TDWJU ga kusamnana sinduna pangthok ke bangasi thoram aduda Thawal District Working Journalist Union की President Soibam Binoy, Child Welfare Committee Imphal West की Chairperson Tiam Ras Kishore अमदी FXB India सुरक्षा की Project Officer Sunil Maitina अथवा मितुंगलेन सिंह ओइना सरुयाखी Thawal अमदी Kashing District तले ई पाव लमदा फिल्ड चतुना मथौ तौरिबा जर्नलिस्ट सिंहना सरुयादन पांगथोक किबंगा सिगी थोरम अदुदा FXB India सुरक्षा की Project Officer Sunil Maitina Basic Understanding on Human Trafficking Haiba Hiramda Amadi Child Welfare Committee Imphal West ki Chairperson Tiam Ras Kisona Child Safety and Ethical Reporting on Child Rights Issues Haiba Hiramda Wangangki Chanam Sandrok Mamang Singh Reserve Forest Area da Hauba Uchal Pamising Yali Haiba ki Pau Pangbadagi Forest Department ta pau piduna mafam adu yengsinba chaluba forest official amadi Center for Alternative and Integrative Medicine CAIM gi Thomi Singh Khulai paiba miyoi singna nomai kaptuna tankhairakiba amadi CAIM gi Thomi Singh da ko thabada chenaba miyoi sing sarkar asina hojik phawa phadana leiba si laibak thibani haina CAIM gi General Secretary Y Mangina Paum Singh da phongdokrei ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa Paum Singh unaba da mahana hai hariba mafam asi Center for Alternative and Integrative Medicine CAIM ga lease inaduna English ni taruk tagi mafam asi yokatuna lakpani loinana
थासिदा अनिरक मफम असिदा हौब उसिंग यानबगी पाउ फंखी लोइनना मरी लेनबा लोइसिंगदा पाउ पिदुना खंगनदुना मखा ताना तौदनबा वरि साननबा होनकी हौकिबा नवेंबर 19 दा मखा ताना उ याले हाइना पाउ फंगबदगी थौबाल फॉरेस्ट दा पाउ पिदुना चथरमलिबा थबकसिंग अदु यंगसिननबा ngarang नवेंबर 19 दा फॉरेस्ट की ऑफिशियल सिंगल लोइनना चटखी मफम अदुदा लेरंबा खुलाई पाइबा सिंगना नोमैना कापसिल लक्तुना यंगसिनबा लाखिबा सिंग तनखाइरखिबनी मसिग मतुंगदा इरिलबुंग पीएस ता पाउ पिदुना मफम अदुदा लाखनबा खंगन खिबगा लोइना ngaineringai talakta khulai paiba mioi anina luchingba mioi taramukna CAIM gi thaumi singna khut tharakkhibani hairiba thodog asida chenabasing masak maming loina khangi makhogi matakta irilbung PS ta complaint tawkhre adubu hawjik phawba thabak lokatri haina magna phongdokki sahi khunja moi paiba moi ama ani sina lid tawga moi khunja tara musigi laaga akho question ago overboard tawki aduga ikoi ichaliba mi singsi moina yam kinfu hairiba mi sing asisu moi paiba sing ngarang dagi ngasi thawba moi phagat pagi kai mi amata lei asisu kitam government asina injin biraga tungda sumba leba thiba thawuk se amona thoktanaba mari leinaba punna hona ase amtanga khandaraga ina lu har कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मयेंग लमजाव ग्राम पंचायत की मनुंग जॉब कार्ड की थबक सुबा थोलकिबा मियामदा हियांगलम जिला परिषद मेंबर ई रंजना अमदी मयेंग लमजाव ग्राम पंचायत की प्रधान यू नरजितना मास्क अमदी हैंड सैनिटाइजर सिंह यंथोखरे कोविड-19 दे इंगाथोक नबगी पांडमदा ngasi मास्क अमदी हैंड सैनिटाइजर सिंह यंथोखिबा अदु मयेंग लमजाव ग्राम पंचायत असिगी वार्ड नंबर 1 2 अमदी 3 की जॉब कार्ड होल्डर सिंह दा यंथोखिबनी मखा तानसु ग्राम पंचायत असिगी जॉब कार्ड होल्डर सिंह दा मास्क अमदी सैनिटाइजर सिंह फंगनखिगनी हाइरी CPI मणिपुर स्टेट की सेक्रेटरी एल सोतेन कुमार हाइख्रे अखोगी लुचिंगलेन हिजम इराबोट की मखादा पांगथोक मिफम अदुगी रिलेवेंट कसी हेन लेरकली मणिपुर नेशनलिज्म अमदी मणिपुर नेशन मपांगल हेन हापनबा ngasi मिरो लेखोइना होनजबा अमदी मियाम अकन इथिल पिबिरी हिस्टोरिक और चिंग तमगी अपुनबा मिफम अदुगी जियोलॉजिकल बैकग्राउंड नैरेटिव अमदी मदुदा मायोक नखीबा मणिपुर की अपुनबा लिसिंग हिरम सिंह निसिंग मथौ ताई वाफमसी इरावत सेलिब्रेशन कमिटी मणिपुर अदुंगई इंग लिसिंग मचमापन निफु तरेट की नवंबर 19 दा MDU इम्फाल दा फमकिबा चिंग तम अपुनबा मिफम की निसिंग थोरम हुमुद्रा हुमदोई सुबा कमेमोरेटिव मीटिंग ऑफ हिस्टोरिक चिंगटम अपुन मिफम ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबगी की नॉट एड्रेस दा वाफमसी सोतिन कुमार पोंगदोखिबनी ngasi gi mifam madu da irawat celebration committee ki chairman Dr. M Nara CPI Manipur state secretariat member atopam lala social scientist Dhanavir Laisram CCSK convener Jitendra Ningombana president member oiki सोतिन कुमार मखा ताना फोंगदोखिबदा मणिपुर की अपुनबा सक्तम दा NNC की इथिलना सिंगना रखिबा तानफम इंग्लिशिंग मचमापनिफु तरेट की नवंबर 19 दा लुचिंग पुरेल हिजम इराबत की लुचिंग मखादा फम खिबा सिंग तमगी मिफम अदुना खुंदा मिनरिबा पुरुप मसेल की मरक्ता हेना चसिनबा पांडमदा यामना ताना पांगथोखिबा मिफम अमनी मिफम अदुदा चिंग तमगी पॉलिटिकल पार्टी सिविल सोसाइटी अमदी रिलीजन नेशनलिस्ट मूवमेंट की लुचिंग मसिंगी अपुनबा फ्रंट युक्तो फ्रंट अमा सेमना बोरेप ताकी असिगुंबा कयासिंग असिना मांगदा थमलगा मरु ओइबा इशूसिंग मणिपुर दा ग्रेटर ऑटोनॉमी शक्ति पिहनबा स्टेट असिगी हेनमा पुंग फाबा हक तानमिनबा मणिपुरी अपुन सक्तम हेना सचन हनबा टिंगमी तमी एना चखत मिनदुना तंगदु लेटाना हिंगनबा एकोय पुन्ना चंगसिन मिनसी हाइके मणिपुर लेगा की रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की मियंग मखादा earthquake of magnitude 6.7 in Richter scale in Indo-Myanmar border region of Ukhrul district haiba team da yumpham oiraga ngasi Kamjong district ki SDO office headquarter da state level mock exercise on earthquake ki thoram pangthokre ngasi ki thoram adu da K Chandrasekhar consultant relief and disaster management SP Kamjong Ningam Siro MPS KH James SDPO Pungyar Stanley O.C. Sasat PS Major Siddharth Desai 42 Assam Rifles amasung
12 Battalion NDRF na saruk yaki. Program asigi maramda K. Chandrasekhar, Consultant Relief and Disaster Management High Kibada, Manipur si ching question duna leiba amadi seismic zone 5 ki manung channa leiba maram oirga kariguba matam amada hekta yuar harak pagi kudong thibadagi ngalthokna bagi damak mock exercise asi pangthok pani ngasi pangthok liba mock exercise asida saru yariba singna Pangbiriba knowledge sing aduna community gi level da sandok piduna kudong thiba tholak padagi kanba ngamgani haiki loinana NDRF ki personnel singna tungan ba item kaya su uttuna taki Puari oiraba takhen gi khwaidagi lireba Agartala Radhanagar gi Maharas Lila ngarang numidang chupna pangthok kre numidang pung mapan tabamata Tripura gi forest minister Mebar Kumar Zamatiana Mera Chukatuna Chani Kunithui Suba Handak Sahigi Maharas Hogdokhi Maharas ki Mamangda Nat Sankriton Pangtokhi Nat Sankriton da Pungda Naurem Madhab Singha Lesangtiam Surjit Isaida Pandam Somen Singha Duharda Wangkem Madhumangal Yauna Pala Mapan Saruyaki Sri Sri Radha Madhav Jugol Murti Lengtuk Laga Thongam Ongbi Kobita Devina Gopi Luchinglaga Sanjamam Ongbi Anandi Devina Mathang Chatpi Gopi Sadhana Gopi Taranipana Raslilada Saruyaki Andak Sahigi Raslilada Silchar Gi Oja Rajkumar Setajitna Ras Dhari Oiki Sutradhari Ahum Makoya Adudi Malaya Suchitra Amasung Alok Saruyaki Panbayabdi Englishing Machatre Marpudra Nipanda Manipur Ningthau Rajsri Bhagatchandra Machanapi Takhen Maharani Hariseswari Devina Hauduk Piramba Maharaj Asi Ngasi Phawba Maitaina Maru Aina Thaudang Longduna Pangthoktuna Laki All Manipur Piggery Farmers Association member and Lokendron Haikre Handak Lamdamasida Layong Khangda Blaina Laichatna Okya Sirak Kibagamari Lenana Veterinary and Animal Husbandry Specialist Dr. S. Bino Kumarina visit Tauribaduda Ok Loirosina Department ka Tanaba Late Ok Anab the Vaccine Kapsinba Ok Asibasing Har on Tonabahoni Hibasing Asi Aranba Wapamni Thasi Kundai Ok Sing Naba Horak Padagi Thasi Kulumdoida Veterinary Director na Ok Sing Naribasing Matanga Tanakibalay Ok Anab the Vaccine Kapkibalate Akang Aising Tanaga Hida Kapkiba Natani Government Department Makadagi Layong Kangdana Nariba Oxing Layong Karino Haibadu Atubada Potona Bohana Gadabani Haina Press Club the Pomising Unabada Man Hongdo K. Anoba Director Hapada Line of Promotion Gi Matung Inna Zatabiu Extension Natra re-engage Tobiga Nuhaina All Manipur Health Services Doctor Association na Demand Tauri Ngasi Manipur Press Club the Pangthok Pa Pangwi Singa Unabada Association Asigi Advisor Dr. S. Surchandra Singan Hai How Kibat November gi Tang Kunma Panda Association Asigi Emergency Executive Meeting Pangtoktuna Lakadoriba Mathang Tha December 1 Dagi Health Department ki Director ki Pham Hanga Doriba Sida Anouba Director Sarkarna Happa Matamda Extension Natraga re-engage Tahundaba Amadi Line of Promotion ki Matung Inna Lahoriba Department ki Dr. Singhdagi Hapinaba Aiba Cherol Pikre Adubu Sarkar Asina Hairiba Post Asigidamak Amuk re-engage Torokpa Yabai Pau Pangle Masi Chathabiganu Masina Pam Asigidamak Matik Charaba Singda Apanbal Pire Luana Department Asida Ladiba Doctor Singda Makoi Promotion Matung Inna Makoida Pam Asi Hapnaba Pongdoki Makatana Mahana Hai Haukiba English in Taratareki Methada Sarkana retired Oiraba Singbu Amuk extension Natraga re-engage Taudanaba recommend Taukibasu Laikre Loinana English in Taramaridasu High Court of Manipurna extension Natraga re-engaged Taudanabasu High Kiba Laikre Haina Pongdoki Ketrigau area the drug agency na Gundaism Tauribasi Manipur ki Chief Minister N. Biren Singha Amadi Police Department ki Mapi Mapa Oiba DGP na Yamna Kumna Thijanbiu Amadi Home Department na Ketrigau area ki drug agency na Pairiba license gun singi Matangnasu Enquiry Taubiduna Makoina Pairiba license sing Kakpiu Hainangasi Paumi Singa Unaba Amada
Youth Athletic Development Association Yadagi Secretary Aribam Aziz Khana Pungdokre मान मखा ताकिबदा एसोसिएशन असिना संगथिलिबा खोंगथांग असि थवाई थारबसु मखा ताना चथकीगनी हाइकी इंडिया दा पुंग कुनबरी की मनुंग कोविड-19 की एक्टिव केस लिसिंग कुंथ्रा निपान चाटेट हुमद्रा निथोई लाखी फकीबना लिसिंग निफु मंगा चहुम कुंथ्रा हुमदोई ओइकी फकीबगी अपुन मसिंग लाख मरिफु निपान लिसिंग निफु तरेट चाटुक यौख्रे मसी चादा मरिफुद्रा हुमदोई दशमिक निपान अमनी हौखिबा थादा कर्नाटका महाराष्ट्र केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एक्टिव केस की मसिंग याम हंतकी अदुगा मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश दिल्ली हरियाणा राजस्थान दना एक्टिव केस की मसिंग हेंगत की हौखिबा पुंग कुनमरी टेस्ट तौखिबई मसिंग लाख निपान लिसिंग हुमद्रा तरुक चाम हुमद्रा हुमदोई थारगा टेस्ट तौखिबगी अपुन मसिंग करोड़ 13 हेनख्रे पुंग कुनमरी की मनुंगदा सिखिबगी मसिंगना सामरी निफु हुमदोइनी महाराष्ट्र दा मरिफु मंगा दिल्ली दा हुमफु निपान अमदी वेस्ट बेंगल दा मियो यांखै मरी कोविड-19 दगी सिकी इंडिया दा सिखिबगी चांग असि मालेम गि ओइना येंगबदा चांग यामना नेमी हाइरी लोकसभा स्पीकर ओम बिरलाना उत्पाल कुमार सिंहबु लोकसभा लोकसभा सेक्रेटरिएट की सेक्रेटरी जनरल ओइना हापख्रे उत्पाल कुमार असि उत्तराखंड 1986 की IAS बेस नि माक थबक्तगी पोथारबा ऑफिसर नि कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक अमसुंग स्टेटस त मान हयेंग डिसेंबर अमदगी सेक्रेटरी जनरल की फम असि पुगदबने हाइरी सेंट्रल अमदी स्टेट गवर्नमेंट सिंह चही 53 थबक तरुक लबा उत्पाल कुमार असि एडमिनिस्ट्रेटिव की एक्सपीरियंस लेरबा मियोइनी सेक्टर कयादा महाक थबक तोरमले चही अनि हेना उत्तराखंड की चीफ सेक्रेटरी ओइना पुरिंगेदा स्टेट अदुगी पॉलिसी कया सेमनम की हाइरी फमसी पुद्रिदा महाक लोकसभा सेक्रेटरीट सेक्रेटरी ओइना सु थबक पुरमले हाइरी सानबगी पाउ इंडियन सुपर लीग की ngarang sanaki 13 सुबा मैच ता चेन्नईयन FC अमसुंग केरला ब्लास्टर्स FC गोल अमत चनब ngamdana ड्रॉ ओइख्रे सुपर लीग असि की 13 सुबा मैच ngasi numitang pung 3 makhai dagi फतोरदा स्टेडियम दा FC गोवा गा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC गा सानबा होख्रे हौजिक ओइरिबा पॉइंट टेबल दा ATK मोहन बगाना मैच अनि सानबद अनि थोइदुना पॉइंट तरुक फंगदुना ख्वाइदगी अहानबद लेरी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC चेन्नई FC हैदराबाद FC ना मैच अनि सानबदा अममम थोइरगा अममम ड्रॉ ओइदुना मैच मरी मरी फंगदुना लेरी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुहना पिजरे सेरो इपिडियोमियोलॉजिकल सर्वे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट ओइना सुंगसिदगी हौख्रे चाइल्ड सेफ्टी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग की मतंगदा जर्नलिस्ट सिंह ओइबा ट्रेनिंग अमसुंग कंसल्टेशन थोरम पांगथोख्रे लोइनना इंडिया दा हौकिबा पुंग 13 दा कोविड-19 एक्टिव केस लिसिंग 53 चाटेट हुमद्रानी तोई लाखी ngasi gi damak tadi image paudam pijo matang se losinjari miyam amuk kana kurumjari